Intro. Hi everyone, salam kullatkum and welcome back to our 30-day English learning challenge. أمنا سلاسة معلتنا English بدون قحب دحن متساخوم and today is day 14. أسرت ربعة معلت بتسحنا لنا. Yesterday تمالي we learned how we can ask for and give explanation. مجلس كم يجرنا حتتن كم يجرنا نهبن تمالتا ما يرنا نيرنا in English مالت be English. So if you missed it, be sure to check it out. انت هردا زيركم ما تملسكم رأيوا. Today لما عندي we are going to learn how we ask for help and offer help in English. كم يجرنا بإنجليش حاجزنا حتتن حاجزنا هبنا لو مخن مهار. سلازي أقدس كلاتيزي. These skills are very important for everyday conversation. أما علتاو نقبرون فتات تعمل قدستي نايم الزرهاب كلاتيوم زيوم. سلازي yeah, just listen up. ويكا سمود داتا تصنحو مالتي. So let's get started. نجمر. Day 14 asking for help and offering help. حاجز محتاجن مهابني نايلوم عن تمرتنا خون أقدس يا بإنجليش قوانقوا مستشجرنا نكمل لهم زقبونا نقرات مالتي. سلازي أحد سب حاجز هابني وي حاجز كنا حتى خلنا ويكا حاجز كنبوه لنا نتكمل لهم. So if you find yourself in a situation in which you need help نفسكم حاجز أبزل لي أبوتا ندحر أرخيبكم ما حاجز يدلي نيتبلون ندحر داخونكم. For example, if you have a problem نابنت أجمع زلوكم we use تنتكم I need help نبل I need help حاجز دل الله نبل نمنتاي زيجي شجر أبزل لنا جزء أجمع أبزل قاتم لنا جزء I need help نبل مالتي حاجز دل الله. Okay نابنت the building is burning I need your help أتنس أين الدالو حاجزكم يدلين له. سلازي أجزهم إحنا نقدر كقدم هذا. سلازي the building is burning أتنس أين الدالو so I need your help حاجزكم يدلين له يبل مالي. سلازي سون كا قدمكم يزبال جن لهون شجر تقدمكم تقولوا I need your help حاجزكم يدلين له تقولوا مالتي. Okay to say what the problem is سأجمعنا نمزراب كنتاي نبل there is نبل there is نبل نابنت there is water all over the floor اسمريت بما يعلق يقول له نبل مالتي. سلازي there is تلنا زخون سأجمع تاليو there is إلنا نجمل مالتي there is something زخون نقدر نسعب مالتي شجرنا مالتي. سلازي there is water all over the floor اتمريت بما يعلق يقول له نبل مالتي. سلازي بزعبات مريتنا نزارب زلنا تمريت تخوين له بما يسلم زملاء شجرة قاتمنا. سلازي there is نبل تأجم سلازي قاتمنا there is إلنا نجمل there are كهنبل there are تيلنا حجنا من تايو plural and singular زبالالو نتسلين دربن مالتي نساتهم نسخان ويكا نسون نساتهم يفعل لي. سلازي نابنت أنا أتصو زي مايس مالت أنا أتصو ماوز مالت كأنشوا. سلازي there are نتيلنا أنا أتصو بزحات مخان نقلص علينا. سلازي there are mice in the kitchen أبتخشنا أنا أتصلوا يبلالوخ مالتي أبتخشنا أنا أتصلوا. سلازي there is تلكم حدا نقر وكيلكم كتزاروا خلوخم there are تلكم كا بزحات نقرات مقلاص مالتي. سلازي is تلنا حدا نقري are تلنا أنا بزح نقري. Okay if the problem is that you don't have something you need أسأجن كا زدلنا نقر أنت زي هاليو زخون نقر دلينا جن كا آخر روحو أنت زي كيلنا أنت كنت كم نخل. سلازي أتندليو نقر زي مهلاو تسأجن تخوينو أنت نبل we use أنت نتكم there is not. سلازي نابنت أنت هاليو تسأجن تهاليو there is إلنا نجمر إلنا نيرنا أتندليو نقر تسينا أنت نبل there is not إلنا نجمر نابنت سكنر there is not مالتي there isn't مالت بحثيرو there is not كتصحف كله. سلازي there isn't any soap in the bathroom there isn't any soap in the bathroom أبتي شنت بيت والحانتي سامنا هلن أبتي والحانت سامنا هلن يبلالوخ مالتي. سلازي زخونا نقر زلالوخو نقر. سلازي رخوكو there isn't any soap in the bathroom أبتي سامنا هلن يبلالوخ مالتي. and there isn't enough food for everyone there isn't enough food for everyone أبزخان تايبلا له هجي كيدا خشنا خوني خيال أبزخونا بوتا خيدا ويكا سبات متيوم نقزاي جنكا مهجم تزي هالين تايكبل there isn't enough food for everyone
ንኩሉ ዝኾን መግቢ የለን ኣብዚ እኹል ዝኾነ መግቢ የለን ኣብዚ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ there isn't እንተይለኻ ሓደ ነገር ዘይምህላው ንምንጋር ማለት እዩ እቲ ዘይምህላው ፀገም እንተኾይኑ ማለት እዩ ስለዚ there isn't enough food for everyone ንኩሉ ዝኣክል መግቢ የለን ይብላ ኣለኹ and there isn't any gas in the car ኣብቲ መኪና ወላ ሓንቲ ጋዝ የለን ወይ ከዓ ነዳዲ የለን ይብላ ኣለኹ ስለዚ እቲ ዘይምህላው ሽግር እንተኾይኑ there isn't ወይ ከዓ there is not ኢልና ንጅምር ማለት እዩ and for some problems we can use I have نحد حدا شجر كأني I have فيلنا هنجمر نخلينا نابنت سكنرة I have a problem I have a problem تسأجم علني I have a problem تسأجم علني She has too much problems to carry She has too much problems to carry نساخ تصورو زي تخيل بزوح تسأجمات هالوا نساخ تصورو زي تخيل بزوح تسأجمات هالوا سلازي she has too much مالت تعمق أب عقل لعني مالتي so she has too much problems to carry كتصورو زي تخيل بزوح تسأجمات هالوا okay if the problem is that you are not able to do something اتشجر كأني انتين تخينو سخا وي أنا وي سخا زخون نجر قبرو زي كل تخينه ስለዚህ ተጸገም ዘይንخلو እንድሕራ ኮይኑ እንታይ ንብል I can't ንብል ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ንኣብነት I can't ንብል okay example ንርአ I can't turn the heat on I can't turn the heat on እትሓዊ ክውልዕ ኣይክእልን እየ I can't turn the heat on ስለዚህ ሓደ ነገር ንኽንገብሮ ዘይንخلو እንተኾይና እንታይ ንብል I can't ወይ ከዓ I cannot ማለት እዩ I can't ማለት በሓፂሩ I cannot كتصحف كله I cannot ማለት كا I كإلني ማለት ስለዚህ I cannot turn the heat on እትሓዊ ክውልዕ ክእልን እየ I can't get the car to start I can't get the car to start تا መኪና ክጀምር ኣይክእልኒ ስለዚህ I can't እንተልና ኣይንኽእልን ከምዘይ ንኽእል ንዛረብ ኣለና ማለት I can't speak English كزارب ኣይክእልኒ ይብል ኣለኹ ማለት ስለዚህ ዘይንخلو ነገር እንታይ ንብል I can't ንብል ማለት I can't remember my password yeah I can't remember my password ወይ ከኣኒ ቁልፈይ password ማለት ናይ ዝኾነ ኮድ ክኾን ይኽእል ክዝክሮ ይከኣልኩም ስለዚህ password ክዝክሮ ኣይክእልን እየ I can't remember my password ስለዚህ I can't remember my password ክዝክሮ ይክእልን እየ He can't find his key መፍትሑ ክረኽቦ ይከኣለን ወይ ከዓ መፍትሑ ክረኽቦ ይክእልን እዩ ይብል ኣለኹ ስለዚህ can't can't እንተልና can't ወይ ከዓ cannot እንተልና ሓደ ነገር ከም ዘይንخلو ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ he can't find his keys መፍትሑ ክረኽቦ ይክእልን እዩ ስለዚህ እስኹን ከዓ ዝኾነ ነገር ዘይትኽእልዎ ነገር ተሃልዩ ንምግላጽ እንታይ ትብሉ I can't ወይ ከዓ I cannot ኢልኩም ትጅምሩ ማለት እዩ if you don't have the knowledge to do something ሓደ ነገር ንምግባር ኣፍልጦ እንተዘይሃልዩና እንታይ ንብል ስለዚህ we say I don't know how to ብኸመይ ከም ዝገብሩ ይፈልጥን እየ I don't know how to ስለዚህ ንኣብነት ንርአ እስኪ I don't know how to turn on the stove እቲ ስቶቭ ወይ ከዓ እቲ ምድጃ ከመይ ጌርካ ከም ዝውላዕ ኣይፈልጦን እየ ይብላሉ ስለዚህ تا ምድጃ ከመይ ጌርካ ከም ትውላዕ ኣይፈልጣን እየ ይብላሉ ስለዚህ ሓደ ነገር ከዓ ንሓደ ነገር ንምግባር ኣፍልጦ እንተዘይሃልዩና እንታይ ንብል I don't know how to ኢልና ንጅምር I don't know how to write what language Arabic I don't know how to write Arabic ዓረብ ከመይ ጌርካ ከም ትጽሕፍ ኣይፈልጥን እየ ወይ ከዓ ዓረብ ክጽሕፍ ኣይክእልኒ ማለት እዩ and we don't know how to get there
we don't know how to get there كمي غيرنا ناو خم نبصح ينفلطنا تبوت يفلطوني ስለዚህ we don't know how to get there كمي غيرنا ناو خم نبصح ينفلطنا we don't know how to get there كمي غيرنا ناو خم نبصح ينفلطن إنا I don't know how to open a computer sorry I don't know how to open a computer كن بقوله computer I don't know how to open a computer كمي غير كم تفلت يفلطن إيه I don't know how to open a computer كمي غير كم تفلت يفلطن إيه ስለዚህ I don't know تلنا بقى يفلطني ويك أفتو زينا I don't know how to كمي غير كم تفلت يفلطني حدا نقدر نلعب مالك if a piece of equipment will not do what you want it to do ويك أيسر إنه يبان حفيزك أيسر إنه يبان تاني بت it doesn't work نقول لنا قدنا حنكالك عنه the إلنا نجمع the إلنا حسبنا عميتنا will not إلنا نقص ما نابد the shower will not work لما حسب نفسي أيسر حني ويك أكسر حني لازم حسب نفسي أيسر حني يا the shower قال له ودك ويفلت نيجي ليش لما حسب نفسي أيسر حني يو ويك أيسر حني يا then the engine will not start ስለዚህ will not ወይ ካን ኖት እንተዲና will not እንተልና ናብነት ተኒ ባለና ሓደ ነገር ከም ዝሰርሕ ንምዝራብ ንገልጸሉ ማለት will not ናብነት the shower will not work ዳሕ መሕፀብ ነፍሲ ኣይትሰርሕንያ ወይ ካን ክትሰርሕንያ ንመፃ ማለት እዩ the engine will not start ታ መኪና ትጅምርንያ ወይ ካታ ሞተር ትጅምርንያ saying what happened to you to get help ዘጋጠመና ንምዝራብ ከንታይ ንብል we use I was ኢልና ንጅምር ወይ ከዓ we were I she he it was ይወስዱ we they and you were ይወስዱ ማለት ስለዚህ እጂ we were robbed ተሰሪቅና ነርና she was attacked ተጠቂዓ ነራ she was attacked ተጠቂዓ ነራ okay when we don't know the person who did it it is ፈጽሞ ሰብ ዘይንፈልጦ እንተኾይና ከንታይ ንብል ማለት we use someone ተልና ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ኩስቶ ኢልና ንጅምር ማለት ስምናይ ሰብ ኣይንፈልጦን ስለዚህ ናብነት ሓደ ወዲ ካሜራ እንተሰሪቅዋ እንታይ ክብለ someone stole my camera ዝኾነ ሰብ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ካሜራ ይሰሪቅዋ ይብላለኹ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ካሜራ ይሰሪቅዋ okay someone broke into the apartment while we were out ዝኾነ ሰብ ወፂና ከለና ናብቲ ገዛ ኣትዩ ወይ ከዓ ሰቢሩ ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚህ someone broke into the apartment while we were out ስለዚህ ዝኾነ ሰብ ወፂና ከለና ሰቢሩ ኣትዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ okay someone hit me on the back of my head ዝኾነ ሰብ ርእሰይ ሃሪምኒ ስለዚህ someone ንምንታይ ንጥቀመሉ ዘይንፈልጦ ሰብ ወይ ከዓ ዝኾነ ዘጋጠመና ነገር ብዘይንፈልጦ ሰብ ተኾይኑ someone ኢልና ንጅምር ማለት እዩ if you don't need any help from someone ዝኾነ ሓገዝ እንተዘይደሊና እንታይ ንብል we say I can't do it myself thank you بعلي قبره اللي يغني لي نبل مالتي سلازي I can't do it myself thank you يغني لي بعلي قبره اللي can I help you مالت كأخن كحجزك كارو مالتي can I help you كحجزك كارو نحارس وكن حجزون تريلنا مالتي thank you I can't do it myself يغني لي بعلي قبره إيه يبلع له مالت سلازي حجز أنت زي دليلنا ده نبل thank you I can't do it myself thank you I can do it myself غنى لي بعليك قبره إيه conclusion مدمدمتا well we have finished day 14 يا عسر تربعت معت لوم ودينا لنا today we learn how we ask for help and offer help in English كم يجرنا حاجز نحطتن نهبن بإنجليش تماهرنا لنا remember to practice this phrase in your daily conversations يا أما حتى تقبرون تفتات كان كايتسكفون كتكملوا بتحدنا ويكا يقبأكم تكملوا خلوكم من إنجليشكم من محياش مالتي so if you enjoyed this lesson ندحر رافتهم وخا please give the video a thumbs up إدكم أمبرلو share it with friends share قبرو who are also learning English كما هم English مهارو بصحة سبات سلزلو نعم share قبرلهم and subscribe to our channel subscribe قبرو for more daily lessons استفعل علينا مع التاوي تمرتات كمزقكم يو don't forget to hit the notification bell يا تاني دول ملكت كهرمو أنا متى you will know when day 7 it's not day 7 bro day 15 is up أسرت عمشة معلت مسوات إحنا كنت مزقكم متان مالتي okay see you next time أسرت عمشة معلتي الرقم لنا يغني لي